srdačan pozdrav svima, hvala vam na dolasku. Kao posebno je drago pozdraviti kolegu Hodžića, saborskog zastupnika. Danas smo razgovarali o našoj suradnji, protekloj koja je bila, koja nam slijedi, koji su planovi zajednički. Jako mi je drago da smo mi u ovom mandatu uspjeli podići naknadu za rad vijeća preko 20%. To je jedna poruka. Druga, da smo kroz razne kulturne programe zaista pravi partneri i da na jedan zaista konkretan način pokazujemo tu našu gradsku i pulsku multikulturalnost o kojoj uvijek govorimo, ali koja se zaista kroz život svakodnevni itekako promovira i živi. Tako da mi je drago. Zahvaljujem kolegi i na dolasku, njegovom timu ljudi i predstavnicima zajednica iz Pule i iz Istre današnjem sastanku, jako konstruktivnom, korektnom i rekao bih dobrom zalogu za budućnost u smislu još konkretnijeg suživota u našem predivnom gradu. Evo, a sve ono što kolega i radi od kad je izabran u Sabor zaista je kroz upravo mlade generacije ljudi sačuvati jezik, identitet upravo bošnjačke zajednice u Hrvatskoj, što je itekako važno. Tako da još jedan put zahvaljujem i vjerujem da ćemo nastaviti, zapravo siguran sam da ćemo nastaviti dobru suradnju i biti konkretni partneri. Hvala najljepše, izvolite. Evo, zahvaljujem se gradonačelniku. Drago mi je što smo danas u Puli, u gradu, u Istarskoj županiji koja ima najveći broj bošnjačke zajednice kada govorimo o Istri. Danas smo konkretno i razgovarali o provođenju operativnog plana Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine u onom dijelu koji se odnosi na izgradnju kulturnih centara ovdje u Istri, odnosno u gradu Puli. Te mi je drago što možemo zajednički konstatirati da ćemo biti partneri u tom projektu i da ćemo zajednički probati tijekom mandata završiti izgradnju kulturnog centra namijenjenog za bošnjačku nacionalnu manjinu, ali koji će imati širu društvenu namjenu i koji će biti na usluzi svim građanima grada Pule i Istarske županije. Drago mi je što nastavljamo našu dobru suradnju, što gradonačelnik ima jedan senzibilitet kada je riječ o manjinskim pitanjima, što pokazuje i konkretnim dijelima i kroz ovo povećanje sredstava koje se izdvajaju za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradu Puli, ali i što je redovan posjetitelj gotovo svih naših manifestacija i programa koji obilježavamo. Nama je to uvijek drago kada imamo podršku gradske uprave u svemu onome što Bošnjaci Pule i Istarske županije rade.